penrem kam golong ba hadin ba dep kem iki kirwan na penjulor kini officer kam juga sang om tang data tengah Facebook jong kaseng rai ba kijing bamarjan marpa mejan Facebook kila julor dengan snoba kini kedai ke ka ba ka jingjia ka ba ngenam la pan priang hoi de si ti bor jong ka an ki pendep la jong kamram ka jong duty ke jong pi rai aba wan da bandon kam yenu dari no ke jungi na jing nuru kibu wan da kan ti dan gi bor snong dan seng sama tujuan kamtam cika snong jung beri so ba ni kompleks so ba lo tek mi kili wa ki le no e na kaliang ki jong kaseng ni nam la ban kubur di jingjia batang going pa pan ong golong langut kelas akem binung ilam kaki isu kamdai badon tang langut jong sa subun ba ki nung ilam na ki distrik aksi isi her nakasi siru bat kani ka jing le jong ka buat jong ka sokar kamdai bathi upaja handai kanang aiting susu bat kanang perhem susu jadi takimat jing tawa ki ba kum kaseng kalabu khmat sokar ina kami nanti ba kita kimat jing tawa khamtam tu santli kimat jing wa ba kale kani budi thmai kala bu sa sokar so ba kidai ki jing tawa ki ba la ban le bat kim su barang thmai ru dari ngamla masutu jaka bukan nang kami nanti bukan address je kita ki isu tiba ka seng kalabu antara jing bet jing biang jongka jala jongka jat penri hunrai ngi ban bak sedang bandai wat aku moi di kadon ayu sulendat ya kata ngamla pentip jing le yang sorka hunrai na kaliang jong ngi gunung lambarem le ban selok baki ni lamba mata kani ka jing ki bat ka jing jat movement jongka seng borok koi kan peteng dengan nesman ila ban kem jenu hunrai kekomsan golong ka sarkar kare ban urlong ye tikimat jing dawa ka ba ilabu khmat jing sarkar ngaswa ban ong kunir sarkar bayalam da ka NPP ye phi la pensiong da pai ba ko sket telet ban ikmi nanti ba pen le ye kinu kikam tiba ora ka jimentoy kamtam tagi isu ki malabu khmat jing sarkar hunrai ngai bolong ta ikwa ka sat sedang masuk press ya ka hok copai ba di was kini wa namut ba kata kapus chief minister home minister MLA kandai ka permanent post sandai ke tang contractual basis chisin ka sat sinam upai ba udon jong ikhtiar bat laki sngok don ka buah tang ka weng kwa ban ong kolong ubaret udon jong kala kajingwan di kulit menen hani caka kemudian yo penyeselok di marjan kila pen i cepat kiyet larung tu tiang gas si ingru kimdai wan da kalti kwa dan akor buram yuan da ketensi kensang ka perten ka perngam nasnoba kani kadai kajim wan jiban haras wa di kuat ba nasno di la fisno ba fisudon bor hul ta kata hakapor besak siap yap di perlu osnam skapur hakapor bemi tu huras pala lapangan belibat saban mare kelat sadin bagi bor naso pi akhiro tak ni po so sulong dekat masabodar kemle ing soba kali ni nom la kan dia reina liang juga seng kali jiki juga seng kenya sakman tak duk ni i kimat jingdawa ka kasulga hala hapan juba kasenjam ka ba ni perkhat kalong tak ada movement jongka seng nam tak kimat jingdawa kenya sakman tak strategi ki igla ti jingki nganam la ban patai dot nama pisu tuhi kapur kamsya pakai kita dari ngasih orang tangguh. Apakah sarkar sedang ngihap benbuat? Apa dalam ni aku saya benbuat lagi. Jika iban saja yang tadi, ay ke sarkar membakri. Ni suatu hi ke disi kan serbuk pengilipan kenam yuk kenam asu hiru dari bakla pen kemding dupai ke sarkar kumni te i ke sarkar kan juga dengan ongkum. Ki imnan ke jingja hadin ba kinulam juga sengkira pensah. Baka hatawat dan takajriya ka rali ru kidan kinong sum kabu yole sila infiltrate damanur mano ni soto kandai snem la yalam yaki sum su kandan bet kejing persang ban supporta sampai cobria jingya ti yo ki isu ko pero but hasing sa kata apoi lasai singila pelbana ba kidi benya rali nang ni na official kaseng hadu khnela dai takajing jingsur bat kajing longrangba akong pinangilam Hilong gila pensangin ya kata. Ketspulong takasit information tangki nang ram sisi. Banlat na kinong rum kabu banlat ita kirum kadang banlat pan tot tak song song.
ada yang pedang jung tang ipan ban ba kasarkar tang sim kabu wi jing long jin sol musim jung ni ram te ngasoba lagi ken kulung kena ni te ong kunu sarkar kan sim jing ba kli ba kongsan kolong kasarkar kan jubab istikimat jing dawa ayu kan le ayu kasarkar kan le yikini ki ying rupai ba la julon po je kapan siu ko ba kesan di lada kasarkar ka ong ba khot ya kren ni ke ba sedang hi maka di nunglam sistem ta kilong very open ka jumut sepakat long pikot iklan no por kilong bal klo ben khot layat public meeting keleng-keleng high district of fair kamdan gunu jing dia la pelong public meeting keleng-keleng no solba sulong kamdan nu je dak jai-jai ki ya andrai ka komle komlong koman khamtam menen kam yet sngoba kapan tarbat je bun balang ina kaliang ni ngasoban kentu khamtam kumni ki nunglam fair high district of fair pendap la jong kamram bu khmat isu ba ka jingdawa penak hem ni khmat ngin salia ba mele de ban kam to ban ni hapan syak kam yang yang ni lam bar mele handrai ni lam yang ni kini khmat ya halo kini kimat pan pentrun ni jingdawa nang ba isu jong ka jet nang isu ba ka sen ka dawa kenya khmat ya kata ngan amla ban komen selit kelihi nu suam handrai ngasu ong ba ki jingdawa kula bu khmat sarkar kim ni su ngi su dua tang lamba ko kubur ngira ai jing tho kuma keren tu singi ba ki jing keli ada ba jubab ada ba di kamram tu sarkar penteri kami kita dikran spang ka MPEC sarkari por arja sawal constitutive committee lakli de orang ba sahab berdikasi bat la ai tu recommendation pen ha kata DEC terter bat pikiran spang kam MRSA lu arja kan riu la di pakaan jadi kamram tu ka benle dengan ong ba ki ban ngai thamai kam ni su te tang kamon sarkar ha benle dengan ikum ba sarkar ke kon jakai pat di kimat isu te amala penting anak iban ban ba khamsim khiaman ni ta Sri Semen ban isu jong ka jat man re tes buat senang ya Sri ya kaban sarkar rai isu jong jat bari ha ban ya ni sakma ka haman gi jing ki teng habadon ki takin nang sim kabu kamdai tang pasti manangkom ngi asam ke sat pathot hi ki kali bari KML wat bom don je ki dong pathot ti jing saling kamdon ni ikum kata ong ban pathot ki nang asam kali asam man rai long ba kimdai ban so snow bakani ba kalong persya ya kinong asam mereka di jingki kalong persya bi sarkar ba kuman di luar isu aduh biso ni ka jingjam ni lo sa bagi ka isu man kaya kay mat jung pi kala tayu no ko jingjam ni hangashmet na sim kumni kani kamdai ba ka daliu na kapan ja ya kitikimat jawa adika jingkadai ka taktik jong sarkar kuno ba kan them pajak ki mat jawa hari kimat jawa kimdai kimat jawa jong ki ngim yo nong ye ni kin lam ki su kamdai ka buram jong si ngpa buram hiru kimat jawa kalong bet na ta jengbet jengbiang jong ki kun samla jong ka jala jong ka jai ber kham tam ki isu kong ye keren lah kata ko ti kisna kijingat nanti hi jingat tadi busin ki ya hot ki minor incident sujai na ka por kiba ngin bangim mla ai ban kia ban lat kiba kidon be kin sim kabu kemudian ini iba kidon kum tu dai kum kaseng hingga snoba kum kini jing jahi ba kapal jam nen kum kala pen sai dikin lamba kaki su kam dan ti bat presiden manu ngi na kalian tu persen ni dan ye selok ni lam muta ba ye khabat ke dau tun rai tu presiden manu no hot ni sedang lap sai tu pak lak ban patai dot jadi mar kumangkong ni suba bat ni kena don kinok sim kabu so pindawan ni neksokan ang play di manglam sa tu i kaseng nalu maswa aba ngiki genu isu kejik sakam kejik sakpet ka don bai kam semut tong la play ki ngalam pada jingjok kongsan golong khalor isu ka play na ka play ka soga ka sutu maka handai kejik ki kapten mes